Sigume lokubingelela isilo samamani. Amen. Amen. Isilo esikhulu, isilo sikaZulu. Amen. Amen. Sibingelele indlunkulu yonke, sibingelele nabantwana basezinkulu. Amen. Amen. Bese ngibingelela namakhosi wonke akhona lapha endlunkulu azozimanisa kule nkonzo yanamhlanje. Amen. Amen. Bese ngibingelela nenduna zezela ithi khona lapha. Amen. Amen. Bese ngibingelela ibandla lonke lamaNazaretha egameni likaNkulunkulu esimkhonzayo family. Amen. Amen. Ngithumela ngithande ukuthi ngoba lo thandazo siwulethe la umthandazo omkhulu saphiwa isipho esingalelebali siphiwa la endlunkulu siphiwe ukuthi njalo ukuthi bakufika lo mkhosi woselwa bese kubizwa amaNazaretha asekuteni azovula ngomthandazo. Ngithande ukuthi ngoba lento akuyona yethu into yabantu abadala. Ngithanda ukuthi umntwana uThulani akangihayele ihubo la ekhaya. Ngiyabonga mbiyana Mkhulane ukuhlumisa ukudla makuhluma thina kuhluma nabalele. Amen. Bathasile sihlangana la. Umlomo wabayeke. Amen. Angazi thina ukuthi khona isabelo isikhona. Mama khetha alelithe noma kulesikole amakhetha amadala esenyakaza esesumile. Angazi lesi sisabelelo noma isikhona sona siyabahlula bemini izozama ukuthi lezoda ewumshumayeli wasebusisweni ibihlanganise mhlambe wohlangana nathozanga inkosi yobusisa amadoda
makhetha ukuthi ngophi inkosi. Amen. Ngalesipho esaphiwa sona yini babe baningi bebengakhethe kodwa wakhethwa nina. Amen. Amen. Inyeke into efanele senzele manazalata ukusinikela ngey'nhliziyo zethu nokuzithoba masizala indunkulu singathi ngabe sisindile emuva emakhaya khona sekonakele. Mina ngidume ngenhlonipho. Ngidume ngenhlonipho bese kuba khona ogqoke njengani. Kanti akezinye lento le yokuthi njengalani ucashile ufuna ukugqila izimoto zabantu ayiphathwa iy'moto. Bafana baphathwa iy'moto basangusela. Abashumayeli abaphume baphathwe iy'moto zabanye abantu. Ngoba kuyenzeka ukuthi singagqoka sibe mhlophe la. Abagqoka abanye kanti abamhlophe ngaphakathi bamhlophe ngaphandle. Amen. Benza la bazothi bawenishe. Kanti lana size ngomunye umsebenzi. Size ngomsebenzi kaNkulunkulu ehlangene nezulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasithanda ithina siqhelayo into kaNkulunkulu. Ngibona ngezenzo ezenzekalayo emhlabeni.
zolo besikhala ngemvula sithi asisayazi imvula sithandaza sicela uNkulunkulu ukuthi asinike imvula ziyafa izilwane kufa mbuzi kufa nkomo kufa yonke into ekhona kodwa uthando oluvela kuNkulunkulu lungaphezu kwamandla kodwa sazi noma sasiba ngayo indlela esicela ngayo noma siyasiduba yini uyenzeka uNkulunkulu izolo bephephuka abantu bephephuka izindlu kumuka abantu yonke le sikhule singayazi le nto thina umhlaba usewumhlaba namhlanje sazi noma yithi nesilwa noNkulunkulu naye uNkulunkulu kodwa ngoba wasidala uyasithanda noma bebenika abantu kodwa walethile amanzi ukuthi iphuze iy'ngane zakhe ngoba wayidala uye umdali wezulu mhlaba Amen. Amen. Ngiyacela-ke mina amaNazaretha neziwonkana ukubani kunovesi 3 la encwadini yababamkhulu la sitabelele angazi noma thina sisayihlonipha yini ngokufundela uvesi 3 Izanini yezizeno
Inkosi zimbuzi. Besabeni uJehova zizukulwana kezizukulwana niqine Ufuna lokho okuncane ukuthi ngisabele uJehova izizukulwane nezizukulwane. uJehova akuyena ukujwayelwa.
akusho mina kusincane ukuthi ngisabela uJehova manje ngibona ngathi sesimjwayele uJehova sazi ubona ngathi zokuyithatha isicela uJehova bese mayisesipha bese siduba kade ivele zikhona imvula uqalile abantu abasamhlonipha uNkulunkulu namhlanje abantu abasamhlonipha uNkulunkulu kunezinto eziningi ezenzeka la emhlabeni eziphambene nomthetho kaNkulunkulu yokuchaza ukuthi abaningi abasamsabi uJehova kuthiwa ingane nelungelo lokuthi ihambe iyokwenza i-abortion lo mthetho awukho emthethweni kaNkulunkulu nasezulwini jikelele awukho uJehova ubhaliwe ukuthi mesabeni uJehova ningayiphenduli imithetho yenziwe uJehova nenze eyiyo ngoba manenzeni imithetho mhlambe laba beziyaba imithetho badla kade thina siyasafarisha laphansi ngoba uJehova usayathina akekho oshaya imithetho umuzi wakhe udilekile uNkulunkulu esesiphendula ngokwesithanda ebone nazi inkomo zithi lezi zizifa ngoba labantu badala mina ngiyabathanda angibanike imvula kodwa kubanike ngendlela esisingayimina iyaphilisa imvula kanti futhi uma uyicela ngoba yona uphikisana nomthetho iyabulala imvula kodwa khona lo kwenzile uNkulunkulu ukuthi asiphe imvula kodwa siyidinga imvula Amen. siyanxusa nje ukuthi uNkulunkulu angasedeli asiningi masicela kodwa asinike kahle Amen. Oh, amen. Amen. yabona nje kanti kunabantu abashayi imithetho labantu abashayi imithetho bahlala endlini ezithile laba abantu abaphushule izindlu ilaba abangahlali endlini ezithile kodwa bamthandayo uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu mayesebhubhisa uwabhubhisela kwinto khona akekho sindayo ngisuka amandla ngabe ngiyabanxusa abantu ukuthi akabuyele emthethweni kaNkulunkulu ngoba ukuphuma emthethweni kaNkulunkulu uyokucela aplayela isicabeliso ongasazi sokuqhamuka kanjani uNkulunkulu sekusele kancane uNkulunkulu asidube uyafana nokuthi sidubile ngoba masicela singathatha kathona ilanga manje sicela imvula angeke kasinike uzokumele kuthanda yena esisinika le mvula ezosimukisa ulahleka abantu ulahleke yonke into ubhidlika imizi izwe lifile eManazaretha sekuthenjwa nina ukuthi ngelinye ilanga izwe libuyisa thembekanile eManazaretha Amen. Oh, amen. Amen. ukubulala nje sesifana ukubulala umuntu uyabona khona incwadi ebhaliwe yokuqala la umthetho wokuqala kama usithi ungabulali ebantwana sekubulala kanjani ongifundela incwadi Thessalonika
Thesalonika wesibili 1 verse 3 na 4. Izanini simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Njengoba kufanele ngokuba inkolo yenu iyanda kakhulu. Nothando lwenu nonke omunye liyakhula. Ukuze thina ngokwethu sizincome ngani emamandleni kaNkulunkulu. Ukuze ukuthi thina ngokwethu sizincome ngani emamandleni kaNkulunkulu. Ngenxa yokukhuthazela kwenu ukukholwa ekuzingeleni kwenu konke nasekuthukeni konke endekezeleni. Ngenxa yokukhuthazela kwenu nokukholwa ekuzingeleni kwenu konke nasekuthukeni enibekezela kuzo. Ngiyabonga baba inkosi sisisi. Manazareta mina ngibona inhlanhla eyehlela endlini yasesini. Ukuthi yini enikhethwa kulo mkhosi awuncane lo mkhosi lo esizowuvulela ngalo mthandazo. Umkhosi osela umkhosi omkhulu esizweni sikaZulu nasendunkulu yonke. Ukuhlangana kwami noBayede akwenziwanga yimi. Noma ukuhlangana kwaManazareta nendunkulu akwenziwanga yithini. Kepha into yathiwa kudala yathiwa ngoba omkhulu ehlangene angazi noma ukhokho wesilo noma umkhulu wesilo abahlangana ephakameni base beyakha lento ukuthi ngeke ilanga iyohlangana abazukulu bethu
basiphambiselele emsebenzini. Amen. 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 Balungise lezo ngoba izwe ke namhlanje lunabele. Ubamba ngapha kuphuthume ngapha, ubamba ngapha kuphuthume ngapha, abantu abasebenza. Abantu baphumile namhlanje emthethweni, abasafuni ukuphathwa. Yisemakhosi abantu abasenandaba nawo. Kanti amakhosi kuthina mazuzu abalulekile. Amen. Sasingamakhosi. Uwona lawo umhlaba. Konke lokunye kuyafika muva kodwa indlela okwenza ngayo kwenza ukuthi manje amakhosi angabe sabanaso isisindo. Ngiyatshela-ke nina amaNazaretha, amakhosi niwahloniphe njalo ngoba amakhosi abekho umuntu. Amen. 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 Hayi laba abaphumayo emthethweni asiyucabana nabo. Siyobancenga nje ngezila kaNkulunkulu boze babuyele ejogeni. Amen. 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 Yabona nje ukuthi uzozala ingane. Eyakho mina njengoba kushembe ngizala ingane yakaShembe. Ngiyakwenza ithile nangoswazi emayona. Kodwa ngikholwa ukuthi mina lithi ithuna lengane eyayashaya yazi yabulawa ngoba ilungisa. Amen. 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 Kodwa namhlanje kuthiwa hayi mina ngithengela ezinzenyana. Baya umuntu ofika induzi yakhe ayikhipha endleleni. Ngokudla ngokudla lokhu noma ngathi imali yami ufuna ngithini. Engalisaka lesibuyelele ngoba lesicale khona. Umthetho ufike namhlanje. Uyabona thina ekukhuleni kwethu uyabona isango lakini laliphiwa ngo-6. Wayekuthanda kwakwakho amanye amasanga ayiphiwe ngo-5 ongaphandle ongaphandle. Okusho ukuthi manje indodana yami yoba inamalungelo izoba nophiwe wayo lami ube nophiwe wayo. Sonke sinophiyela ekhaya. Mangifisa khona ukuhlonipha into ethi unhlonipho ukuthi uyazisa into wayisho. Usofa kababa lo angihlali kona ufuthi mangifike ehlele isofa wami. Ngifike edla ngeplate lami. Edla ngesipuni sami. Eneminyaka ewu-10. Mina ngino-50. Ngimzala. Bangincenge kulesikhathi sanamhlanje ingane iyancengwa. Angazi noma inhlonipho yophindele khona emasongweni ingane. Ingane ayiyena uyafundiswa ngenhlonipho. Amen. 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 Bese asiphendula uNkulunkulu. Kade likhona izulu liduma linemali kodwa imali yanamhlanje ishaya kuphuwa wona ukuthi lo mbani obuva nje umlilo lo wona ibani. Ngoba umnikazi wezulu umnikazi womhlaba ubasukile. Namasiko abantu abasakazi. Abanye abantu abahlali. Kodwa yidle mayisisakiwe kweminye imizi.
phela mawuza usabe kufanele uyithenge inyama ebhusha ngoba phela nje ungaqali uyidlela into ehlatshiwe. Amen. Uyigcwele. Asewathandile iManazaretha amasiko awubugogodla wokuphila komuntu uNtulu. noNkulunkulu mhlawumbe edala umhlaba abazange azithi manje amasiko yaswalala. Silandele amasiko abanye abantu. Abantu badukile abasazazi noma bafundana noma bamalulwane bandile. Ubuhlungu kakhulu ukuzwa yithina abantu besilisa ukuthi abantu besilisa ngoba amadoda ayenzi indoda yenza into enobudoda phakathi. Amen. Ngiyibalule ukuthi thina abantu besilisa sesingenele inkinga manje emhlabeni ukuba nentombi noma ngabe uyificela sinengane bese nawe ngenhlanhla iqoma bese udlulise ezinye ingane mhlawumbe ey'ntathu la phela khona uthando wabuya yanoma yangelelelo. Omunye ngapha ugokiwe ukuthi likatshela intombazane endala ificela lo muntu wakhe kade ithandana naye ibinengane intombazane futhi bese ikhulile lezakhe-ke lezi ezinye iy'ngane mhlawumbe izila ngokuyilapha lona wasefika-ke sephela uthando liyaphela uthando. Wena wazi ukuthi esifazane bese phela uthando luphelile niwamukele futhi ungathi ngoba phela nibelethane uyamshiya ahamba athola abanye kube-ke uyambeletha naye ambelethe ungabuya kuyi ukuthi uzokwenziwa manje. Anewemukela ukuthi uthando luphelile uManazaretha. Umuntu yabona umuntu wesifazane mayesethi akakhulu iphile nje langa lesonto cha salibani alisahlangani ufuna kodwa ngisakuzwa akhulume ngawo uMakelwane yabona bakuthi hayi sepheli hayi nawe sonale naye asilile ungale umlandela baningi labantu sinenhlanhla lethi noma igama uNkulunkulu wasibalona labantu no 100% correct what you know namakhosikazi awu-4 uyisona kodwa wesifazane waseKresha uNkulunkulu ngobugobongo wathi mayelaba namadoda amathathu igama lakhe linentamba phakathi manje mayesesekuwena ngasasifuni musungulala phuma nje uyimisele uyicuphe unomphelo. Amen. Ukubona lezingane uqeda iphefumulo nempilo lesasala lezingane bese kufika esakho isikhathi waphela indoda eyisimane ayinangoma ibulale iqeda ingane bese ibulala ngisho nonkosikazi mayebe nentathe kwenye unkosikazi bese kusala yona manje ihambe nentambuzi leyo ufuna ihlahla isihlahla kodwa ihlahla ziningi ejula ngoba khuluma phela into ihlahla emntaneni
ayafika kuthola amaphoyisa amthatha amnikoti liyatshela ngicela ke mina abantwana baNkulunkulu thina abantu besilisa angikhulumi namadoda indoda into engayenzi engasile yasicela uNkulunkulu atuwethu ngakithi asenzisiwe amadoda asenze ubudoda Amen. siyeuwa ngabantu besilisa ngoba umuntu wesilisa umuntu omenje ngami kodwa ufaka ibhruku kodwa ungazenzi izinto ezinokuhlakana angazi kwenze njani emhlabeni ungifundela lapho ufundisi Jeremiya 15 Jeremiya 26:13 Izani ngalokho lungisani izindlela zenu nezenzo zenu nilalele izwi kaJehova uNkulunkulu wenu nilalele izwi kaJehova uNkulunkulu wenu uJehova abuye kukho konke okubi akukhulule kini uJehova abuye kuwo konke okubi akuphumile kini yabona asibuye ekubeni abantu besilisa asibe ngamadoda maNazaretha indoda eqotho indoda ehlale iphokophele ukuvikela umndeni wayo ngaso sonke isikhathi
uphinde ufunde la ngoba masemgotshiwe ake ukhalelwa umuntu nogotshwa emhlabeni ugotshwa lasezulwini ngoba ukubulala ingane eneminyaka ewu-10 engenacala ukubona ingane eneminyaka ewu-8 ingenacala ukubulala-ke ngekhasayo phela amadoda mayesephelelwe ingqondo iphela inyanga ngokubona nje manje uthi mayesebabulele bonke labantu bese ithatha intambo bese lezula naye engakuyibulala kwayena khona kade vele phephukile la etholoti likatshele omunye useyabhala-ke ngala ebhala khona la kubhala khona ababhalayo uthi bese isidingo sibali-ke mawushintshe nje ubodadewethu bebeqoka bese sisidingo sibali sishintshile into ekwazi ukubulala ingane into engenanembeza uphinde ufunde uJeremiya 15 verse 5 no-6 awuhayela umuntu masithola leso sigwebo kwethiwa lubaba awugcwele ngokuba uyakuhawela wena Jerusalema ngokuba ngubani uhawela wena Jerusalema na ngokuba uyalokhalela ngubani uyakuphamukela ukukubuza ngempilo yakho na ngubani oyakukukhalela ngubani oyakuphamukela akubuze ngempilo yakho na wena ungishiyile uJehova wena ungishiyile usho uJehova wabuyela emuva wena ungishiyile usho uJehova wabuyela emuva ngiselulele isandla sami kuwe ngakuchitha ngiselulele isandla sami kuwe ngakuchitha sengikhathele ukuhawukela incwadi le ayidingi ukutolikelwa wonke umuntu uyayizwa njengoba ayifuna futhi uNkulunkulu akanawo ukuphinda amahawukele lowo muntu selulele isandla sakhe kuyena ubulala imphefumulo engenacala imphefumulo mhlawumbe mwenzi umqabele naye manje ucabana nomina usifuna uthando sobulala ingane uthi uJehova uselulele isandla sakhe kulowo muntu ukhathele umhawukela maNazaretha-ke thina singabantu besilisa thina siyinto amakhosikazi ethu ayothemba bani uma umhlaba usudla uma thina ngabe sesikhombuko sala mabhubesi afunakali umzali uma eqhamuka kubaleka ingane egcekeni bale uma uqhamuka ube ubaba uphatha amaswiti ingane zikuhlangabeze esangweni Amen. bese ngiyakudumanga uthina la konakelela futhi la esigqoka amabhuluku umntana uyizala ingane eyaphi uyezwa ngakusasa amaphoyisa ayifundise ijongolile le ngane eyaphi into edala lokho-ke ukuthi umthetho noma ukhona awukho kahle hle lo muntu olingane yakhe a-aplayele ibheyi esikhathini ezilo kuthiwa khona amacala ethiwa no bail no fine kwakushiwo into ethize finalist manje ayithole ibheli lomuntu abuye bese labantu kade bamophile kuba yini
madoda asingavumi ukuba yisebenzi likaSathane. Amen. Angisho mina namanazareta amadoda asemhlabeni akhona emhlabeni jikelele. Nani manazareta nani yanifaka kule nto manje iyathubeka isiyenzekile isemhlabeni. Amen. Kanti ngani mayishanela ibhekele wena ubuko kuyo. Oh. Awunani lifa sibhekile kodwa ngathi bo. Asibo phezele sibe nona lezo. Amen. uNkulunkulu asidelelanga ukuhlupheka. uNkulunkulu asidelela isibongo. Manje le nto yasidelela uNkulunkulu sayilahla senziwa ukuthi ongekho emthethweni. Sengiphethe amanazareta. Ngiyacela uNkulunkulu ehlisele umoya wakhe phezu kwethu. Ngabantu abaphila lo mhlaba benze kabe nokuyo. Bese esibuyisela entweni esasiyiyo ekuqaleni. Sisabe ihlazo. Ebulala bonke labantu abadayisa ngezidakamizwa. Siye umhlaba nabantwana bethu. Amen. Amen. Phela ukuphila komuntu odayisa lento ethi wonga lento ebulala izingane. Akunamisebenzi ezini. Into enomsebenzi ephilisayo kodwa ebulala ayinamisebenzi ezini. Amen. Kodwa-ke noma kunzima kunjalo sesicela uNkulunkulu ahawukele izwe nesizwe sakithi. Amen. Besenza leli zwe esiphila kulo libusele. Amen. Sibusisizwe. Sizovala inkundla yethu yamanje ngesicabelelo sikhulu 31. Angethe impilwani sizocela umfundisi sonke wasenangawuye esikoleni sicabelelo Nkosi ibusise.